Lebaran sebentar lagi, sambutlah hari yang fitri. Menebar senyum, menabur amal, menyambut hari yang penuh berkah. Baju lebaran sebentar lagi, di pasar dengan gembira, menang apa-apaan, sungguh-sungguh ada baju yang bagus. Lebaran alhamdulillah, di saat hari raya, tak punya kita apa-apa, masih ada sepatu yang يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. Iya, menjadi surah terpanjang dalam Al-Quran. Kepada seluruh sponsor yang telah mensupport kegiatan ini, berniat berbagi kemuliaan di bulan Ramadan. Semoga kedepannya tahun depan kita akan membuat acara lagi seperti ini yang lebih meriah. Terus terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai production, Hanun Entertainment, TJ Design, Texture, Kritikan Visual, Enjoy 30 Foto Booth, dan Sudah Visual. Saya Yusuf Isa Mahendra. dan saya Fiani. Mohon pamit undur diri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.